Ngoma ngile akuthuda lakho. Mina la lumzukulu lo wangithatha emzini. Izandla emva. Emuva sikhuluma kahle. Wangithatha emzini wami lo mzukulu engimthi uNkosilathi engumzukulu futhi. Wangithatha nelanga leJeste lesini. Ahamba ngilimelela. Ahamba ngaye 10 off. Uthe kanti ngaye 10 off. Baqala ingathutshwana. Thebe ngathutshwana. Mina bazama ukuthi banasutshwana. Ngapho ngikhula nje bijana. Athi ngezinto zazo ezidona. Ikhona into ezenzakala. Senze njalo bavuthi utshwala bafake inqoleni. The sebefake inqoleni sesifike lapha kophoma zaze lapha. Waqalisa ukuthi ngicela ungitshele ukuthi kanti ufunela ngibula umntaka bomdala esithungayo. Bathi kanti mina ngone ngaphi? Azange ngangikhuluma lo mhlanje. Ngibikho nje mfaka khona lo. So ngithe ngikhuluma nginjalo mina angazange ukuthi vele ngase sehlalo ngomnimo. Wangithi Mboma ukuqala ngasithule. Wangithi Mboma esithu uyena. Umzulu othe udadewethu uPatricia usisi wami. Umntaka bakazi. Lo umkhwenyana. Okay. Wangithi Mboma S3 S4 ngathi wathi ngihlala ukuthi akukwakuyoku ngamtshengisa madina. Kwakuyoku ngiyamboma ukuthi ngingayibona imboma yabona ukuthi ngatha. Yanjani? Sikubuza. Yayihambisa indaba yompolisi. Ngahamba emapoliseni. Babhale phepha khona. Ayizange iyekhodi ayizange iyekhodi. Kwathiwa yini yathi umzulu. Yembosi. So manje umuntu manje uchaya umama wakho sisi phathi usisi wami umntaka babakazi ukhulula phansi mbona sehlisa phambi kwedala likababa uGwesela. Ngingumkhwenyana njalo nje ubani yatsho lo marima. Sasuka sibili nje ngubani yatsho ukuthi sasuka la. Hayi kasimthathanga. Walandela nje wagada ngoba engani uJong kuye Zororo. Okuya kwelatshwa ekliniki isandla sakhe lesi. Yikho ke basuka banatha elonhlanhla amafosa abanye abafana bazobakothi baya ngale. Bapota ngemva kweroli kalu undodoka ngurasta olenwele ezilonga ehlala khona fanele bathi ngaye besuka mina ngayivele ngidinga ubutho lo majaha ro upheli imboma evele isenqoleni ngiyamadonga yiyo wayisebenzisa ngayisebenzayo sibili lapho ngiyavuma. Sasuka ke lapho ngambiza mzawami asihambe mina sengiqedile ukudla into zami azange ngifake utshwala emlonyeni yena nguyayinatha. Sahamba sengaze manje ukuthi siye phambili kambona ukuthi kuyasebenza ngoba icala yalivuma kodwa uyakwazi ukuthi umshaye wakonenza khona kulicala. Hayi lokho ngiyakuvuma kulicala. Alright asime khona kundulo. Bechawu babazana nazo fana igwe ithumele ukuthi lapha zama. Angikamboni ngo. Uyathaya. Uyathaya phela wena nje. Hayi lokho ngakwenza. Ngiyathaya. Anju. Hayi ngathaya. Yawathaya babazana anju. So ngalolo babazana yathaya. Awengeki. Kahlabisa. So wahamba yini ungamkezani bazana? Hayi ngazama ukuthi ngiye kuye. Inkizi phela so. Phongweni unkizi babazana. Hayi nginikele nje ukuthi lami nginike. Akufuna. Ya angabe kufanele lami ngibona ngikwenelisa njengoba ngiyahlonipha. Kacho kumbe yacho ukuthi yena ufunani ukujaba. Sukuma baba. Ufuna okunganani ngeziswa wami ngo engichayi njalo zangisi. Ufunani? Hayi mina kazangisothatha ungichayi ngizakho. Lamkwatana. Ni imbuzi.
Sawole na mpimbuze ezimbili. Umntwana wami njani? Ha? Hayi, ngiyava. Ungaphansi ubuye ngapha kuye umxolisi. Hayi, ngiyaxolisa mzawami. Ngiyaxolisa. Bambana izandla. La umama zala ngalambu yexolisa. Mama kanti khona. Ukuthi siphelile yani. Ufuna ukuthini? Brothers, mina ngilokukhuluma ukuthi dadu ukulwa kwabo besilwa yena umzawami into ayikhuluma ngami ekhuluma khona ukuthi lo kodwa kuyangihlalisa kuhle yini emzini wami khona Zwana na Olive. Nxa kwakho Sawole ngathaba ukuthi ubhiki washawa ngusawole. wamphambanisela kakhulu kodwa ke Suhlo kudum ukuthi akusupport okwenziwa umngakho. angusupport waphambanisa kodwa ukuthi bakhulume ngami Othula ke nxa kwakulento ngawakho uyazamana. Uzakutsho njalo ko futhi kungena kusetshenziswa khonokho okutshoyo khonokho ukuthi khonokho kuhlambazwa ukuthi kuthini uhambe njalo asikufuni khona ukuthi sifuna abantu abarespect umhlaba. Wena ungabe wabhida ngoseka olino chaya ihloko zakho. Kusasa noma lami ngakwazi uzakwehlele kubuye emzini wakho ngokuza chaya ngosawolini. Uzwile ukuthi umama makutheni? Uzwile? Utheni? Uthe uyachaya. Ukukhulume kathathu, uyachaya. Noma lami ngizakwehlele kubuye emzini wakho ngokwenza katso ngosawolini. Ngwabona umuntu ejayela ukuchaya ihloko zakho wena. Wena umuntu lo simalayo. Ngasomuntu right. Usawolina masihlonipha lo uvusumuzi. UNyson. Ufeta. Uwitho. Umntaka babakazi uViolet lo. Umdala usakasifiso lo. Andi. Abantu abafuza abahloniphi. Asuke kona apho saka onile fuza ahlonipha umancitshana. Andi. Njengomfowabo wabobaba. Ahlonipha uganye lo. Andi lo nguyo owathatha udade wabo kanakala. Ahlonipha uganye. Ahloniphe unina ulokuzena udade wabo wakho wena nangu. Takantu uMandebele. Andi. Asuke kona apho ahlonipha umzukulu uMakombe. Ahlonipha uMrs Ntshangase. Umfazi omzakhe kababa wethu thina. Andi kulapho kulele khona ugogo uMatswidi. Udade wabo kaChalaipa. Andi ahlonipha umuntu wonke lapha lo abazukulu. Abantu abakho lo umntana wakho umntaka dadewenu, lo umntaka dadewenu. Laba abafowenu omabhotoro la abahloniphe. Useka olina lo. Angeke uhlonipha abantu bona la. Noma lathi siyapha ngumgangena zo. Njoba seqalisa ukuchaya. Ivule ngapha. Lathi sizamchaya. Bise kuyisale. Uzaba kuhleli nawo lina. Awusoze kwakudlandi. Thina besimhlonipha neziyamthanda usawolina ngoba lihlezi kuhle. Sawolina. Imvubu utshela. Isikhewu leso. Abantu uyaphola. Umtshanga ngembombe yamadonga ayaza amadonga. Andiyabona. So it's never good. Wena sawolina hlonipha respect. Don't do that. Lapho uthole nje mina ngingenalanga. Otherwise uvuza ubhadala imbuzi ezingifole ezami ezimbili. Izidlele. Ngoyana otshawo baba zakhe. Otherwise lamzankathi. Yes sir, now let. Embuzini lapha ezokuhlawula kungenelisa yini ukuthi ibe imali usazi ukuthi ngaba imali $70 but ibhadalelwa lapha mhla 27. Ipressure zona.
lola kanduna wena ndoda ungasebenzile ungazona zibambe umuntu osukhulile siyabhadala imbuzi ezimbili abhadala ubheki imbuzi ezimbili Usibhadala ngaka 27 Precious namhla usuki lapho ungakompayela ngama-samanisi amasabhuku lawa angabuya ngalawo okay yes wathi awusuki lapho amasabhuku wonke onala afuze aphuwa amasamanisi akhona ahamba amapholisa bawahambise ihleli pale le mali zakhona imali yedale le mali zabo khona ngicela lisayina. uyizukula abantu bakho phela abanembuzi zethu sizabuya sizithatha kuwesifayini uyabazi hayi umama wakomuntu ozalwana nomfana lwana esabathonisa la yes sifuna imbuzi zakhona la alibhadalanga futhi imali lokuzena imbuzi eyindependence vele abanye babhadele khupha nini be anisokufuze kuhambe imali yakhona la amasabhuku wonke abangakhiphanga imbuzi eyindependence phanini uPrecious